Ikusasa lakho lisezandleni zakho, kwenzeke Ningizimu Afrika angithatha ithuba nginibingelele igama ulinde kuhle usibonga ngiseni ngokwakhumalo ngithatha nje le ithuba ngiyanibingelela nonke balandeli nobathandi ke bohlelo kwenzeke podcast saqanqalaza sihamba phambili ezwenikazi lase Africa. Nibikela udokotela ke uMonzo Gemegeme salibuzana ngidlula kanjani into engathi umthando ngethemba inkuza abanqindi ucijwa intaba yekhonja ngoba esabe sikhiphisa iqanti banihlabana kwezinye maqedwe zanyankoloza hlabana kwezinye maqedwe zanyankoloza umthando umembulo omkhulu amaqiniso ubhokolwe insizwa nentokazi la idandozela khona mayibhona impumelelo vubela mame zafa ukomi insizwa ngiyanibingelela eneba kamdlokombane vukudla amadoda ngithi nje nina nonke enibukela lolu hlelo nenilithandayo elunqa phambili kwenzeke ke idume ngento eyodwa siyafundisa siyanakekela siyakhuthaza siyajabulisa siminca mine 4 so ke sibonga kakhulu nje ukunisithande njalo sicela subscribe lapha ku YouTube wethu kwenzeke podcast okukhulu ke kukhulu nokhulu si ku August sihlanganisa ke unyaka wesithathu sindawonye nezinsizwa zami nezintokazi zami sibambile sikwenzeke sizoyenza nje imigubho ehlukahlukene ngoba kubalekile lokho sibonge inyama sahlala nomphefumulo emva kwesikhathi side sibambile singayiyeki kodwa ke sibambele siwe yinina nina besilo ngoba yinina enisinika ukukhuthala ngakho siqhubekani silandele siyokwenza ke 10,000 subscribers lapha na ke ku YouTube okuyinto enkulu ke leyo emva kwesikhathi side kangaka siyibambile singakhathele futhi ku TikTok nakhona senza kahle kakhulu sinabo 40,000 followers singabalila wethu ama page ngokuhlukana kwethu njenge team kodwa nje kwenzeka khona kanjalo na ku YouTube na ku Facebook nakhona silandeleni ngiyabonga kakhulu nabesilo ukuniye thanso ngeindaba akahlahla ngiyena umuntu weindaba uyayibona indaba yayibona indaba angiyona umuntu weindaba yayibona indaba so ke namhlanje siphethe ke the one and only Mike Makhosini insizwa ke yakwakhuluse izosichazela kana ngomlando wokuzaleka kwayo lensizwa ngiyazi ke anijwayele lo mculo engilethela wona insizwa ke yasendwedwe bafowethu eshaya kumculo isoul indigenous music yes indigenous music okumculo koyingqangqathela uyomculo wakithi kwaZulu futhi umufuna isicathamiya mawufuna umaskandi mawufuna afro pop mawufuna afro soul what i jazz so ngihlanganisile ninabesilo nginiphathele into ehlukile ngifuna nihlale phansi nijule ngomculo ngoba umculo uyithemba umculo uyasijabulisa umculo uyasiqaqa ingqondo namhlanje ke leso sikhathi sokukhuluma ngezinto zethu bekufanele ngenabe ngiphethe yakwethu qhawula kwethu Namkhulu. Ngiyaphila mina uyaphila wena Mfethu ngabe usuzwile. Sengithithi into zami kabuhlungu lapha ngiyazizwa zathi inkonko Ngabe usuzwile mfethu. Yes, ngabe usuzwile phela ziyaphuthuma lezi insizwa lezi la emaphephandabeni kwethi. Yeah. Thina bosaziwazi vele sifike nje uzwa kusasha uthi awusibani nje kuthe. Hayi inkuzi malanga ihlahlela ibhakede Emadoda. Mike Makhosini mntaka baba sihlangane umcimbi omkhulu lapha kube qala khona ke uhlelo olusha noma uhlelo lwesibili isigaba sesibili season 2 ushaka ilembe la sidibele khona besenanda mfethu wasushaya umculo wakho ngase ngiyathobeka ngase ngiyilahla kuwena mfethu asiqale sibuyekeze ukubaluleka kwalo yamgubho esasikuona esahlangana kuona mntaka baba Okay. Ushaka ilembe isithombe esidlala lapha kumabona kude esisibuyisela emumva nesesibuyisela izukulwane sethu ukuthi okay nasi istory eziyisona sona sashaka ukuthi ubani ushaka ubani uZulu kanjalo uyabona so ukunami ukuthi nami ngibe khona enhlanhleni ukuthi sinathi sibe khona emcimbeni okanjalo kuyimpela kuyinhlanhle enkulu kakhulu yabona ngoba laphana amagama asuke esebhaliwe emlandweni umlando loyana mntangamkhulu umlando so sihlangana nje laphana siyogubha isilokhunjana sesibili
salo lo mdlalo lona and umdlalo inkosi impela otha ujule uthi ujule impela ngoba unezimpendulo eziningi umuntu ebeyidinga aseyithola manje ukuthi kahle kahle abantu maselangeni baba abantu abanje yabona abantu bakazwide beke kanje because phela siyayidinga lezi zinto lezi uma sesidodisa noma sesikhulisa nathi laba engingabethu nathi abasibiza ngobaba kithi yabona so kwakumcimbi omuhle kakhulu mfethu and futhi kwakumcimbi sasuhlele phansi awuhlelele ukuthi kumele ube impumelelo futhi ube impumelelo kakhulu yabo ube impumelelo kakhulu ngeke ngigcile kuona kakhulu ngoba sikho ngawo la yabo but nje dula la isahlangana umcimbi mfethu wakumele wenze futhi wawumcimbi mfethu wawunohlonze kakhulu ingane yakwethu cha ngeke ukuthi asingeneke ku Mike Makhoseni ngoba Mike Makhoseni abantu abayazi lento angifuni umuntu esethi ku YouTube Facebook bese efuna ukubaleka ngoba khona makangangithembi khona mangangithembi ukuthi izinto engisiphathayo ngempela zinoju ngicela ungithathela sinasigama noma sinaso likhona igama likhona noma uma 45000 nje ngizophela kuthiwa 45000 suqalile khiphi imali sufuna bangicinge bangithungathe bangithole labafana labo bese ngifuna lezi siqinqo sawo wenzani lona ekhaya wenzani eganga lona wenzani eganga lona ma 45000 bafowethu ma 45000 ngafethu uyena ke lo sizokhuluma ngaye uyayikhumbula indidani yayithi u24000 ma 45000 mfethu indaba yale ukuthi ukukrossa mina makuthi ukukrossa mina kulungileke ewa sithi ke soul indigenous music umculo kohlukahlukene oyinhlobonhlobo kodwa wakithi wakithi umculo wakithi mfethu ngoba uhlanganisile la esandleni dlala ukuthi akube umbhaqanga kodwa futhi kune jazz phakathi na blues futhi yabo nase Spanish futhi sikhona kancane ukukhombisa phela ukuthi sometimes mawuhamba hamba ufunde ubone ukuthi okay la benza kanje okay ubone yes la benza kanje ubone la benza kanje ubone yabo yes bese uyabuhlala ekhaya uhlanganisa ukuthi mase ngihlanganisa u1 no2 ungaphuma no4 noma kuzophuma u3 yabo kanjalo ke lo ake siqale mfowethu sikwethembe ake ngithembisa ababukeli lokwenza kwenzeka ngoba ngifuna ngiwethembe lesi sigatshana ke ngisibiza ukuthi ke isempela ndaba ngisuke ngingasakhulume usiphathelwe kwe the one and only uphazamisa ngizokuphazamisa nje kancane Mike Makhoseni ehlisa umoya wakho kule ndawo ukuthula makube kubantu bakho okungaveli kuwe makubuyelela kuvela khona sonini nanini ehlisa umoya wakho kule ndawo Ngisema Afrika hayi bafana bakithi Lamo Lamo oyingcwele Lamo Lamo oyingcwele Lamo yes Lamo oyingcwele Lamo
uphendula moya imkhuleko moya ngamunye moya yo bafowethu hayi Ningizimu Afrika hayi bafowethu ngeke hayi phela mina bafowethu into ngiyashayela ehlombe mina hayi Mike Makhosini mntaka khuluse mntaka baba hayi mntaka mkhulu mntaka khehla mntana ekhehla khehla la yey sebezobona ke ukuthi ke sikhuluma ngobani makuthi bayamuva bayishiya le podcast sekusezandleni zabo mfowethu asithathe siqala uMike ungwasendwede sithathe nje kubeka mfowethu okuzaleka kwakho nongakufisa ukuthi singababukeli kwenzeke nongakusiphela i-podcast ke ayiphuphi eminyakeni eyi100 ezayo uma ke bekusekhona YouTube nje izingane zakho nezizukulwane zakho zizoyifica silandise nje ngomlando mntaka baba njengoba kade ungilandisa. Okay uMike Makhosini sikusona nje kabe ukuthi ungadinwa yisi nakho ke uMike Makhosini insizwa ekhulele endwedwe. Yes khulele endwedwe ngokukhula ngolokweminyaka kwenyama mase ukuthi yadodiswa la khona indawo kuthiwa iSentuzuma la ehambe khona efike yawudla khona inkamba yathola intwaso ibe intwaso ngicabanga ukuthi ngibe isangoma bengina 8 mengaphosisi oyibo ya ngayo kuyothwasa ngina 8 ngicabanga ukuthi ngaphothula ngina 9 ngiqala kwami ukuthi ngiqale ngisiza abantu and nje ngazi into ekuthiwa usiko ngazi into ekuthiwa umuntu omdala ngazi into ekuthiwa ukuthoba ngoba laphana ufundiswa into eyiningi ofundiswa zona entwasweni ufundiswa kakhulu inhlonipho noyihlonipha wena mase uhlonipha omdala nongaphambi kwakho uphinde umhloniphe nongemva kwakho futhi uyabona so uMike Makhosini insizwa ekhuliswe ngenhlonipho kakhulu mfowethu ngangokuba uhambo lami luqale khona lapha impela ebungomeni kuyahlatshelelwa ke ezangomeni hayi indaba ogama laba abantu laba bebehlabelela lento iyavuka ifike la kumele ifike khona baphiwa laba bantu uyabona so ngikhamba isikhathi ngikhule khona la kule industry ukuthi kuyalashwa abantu nani mase ukuthi angilugubhi ke mina usuku lami lokuzalwa nginezathu zami so kodwa lona kwakusuku lami lokuzalwa usuke engazalwa ngalo angibeka kanjalo usuke engazalwa ngalo kwafika insizwa nje esithanda impela obampungu impela ekhanda ngangenza umcimbi anathizene ekhaya mayifika yathi hayi icela umuntu umakhosi wala ekhaya cause bese ngumakhosi ngavela ke asiyanginikeza ke isiginci yathi ilethe nasi isipho ngithi mina awu manje inkinga ilife ibe khona la ekhaya ngafundisa emini oh yes manje inkinga ibuyala angimazi lo baba and angikaze ngambona kule ndawo yabo kodwa ekhaya ngafundisa ukuthi umuntu omdala mekuphi indawo enqaba ufana noma nje uthuba ususuthi kodwa methengi kweshiyele yabona methengi kweshiyele uyathatha awusawubongi yabo thina sikhuleka ngaleyo ndlela futhi yabo hayi umuntu omdala mekweshiyele angithi yabona angithi yabona so manje ke lo baba mesiletha lesi siginqi lesi ayi ngisethathe ngifike ngikhombisa umama ethi mama na into lathi hayi asike sesibeke khona ngiwenza umculo nginabe ngibhizi ngiyifundela esikoleni yabo bebhizi ngiyifundela esikoleni and imfundo bengizenza beyiqondene nokuthi ngifuna ukwenza lo yabo nje akuyonto ehlangana nomusic yabo ngifuna ukuhamba ngiyoqamba amanga mina le ngikhipha abanye yebo so and then long story short hambe isikhathi ngiqala sengiba nezibonakaliso ngalesi siginci yabona hayibo umbuzo wami kulelo baba ngithi mina hawu baba ngiyabonga ngalesipho kodwa angazi ngizosenzana athi hayi okwamanje ngeke usidingi ngeke usibone isidingo saso but ngokuhamba kwesikhathi uzosibona
hayi kulungile ngithathe ngibeke lapha lento kancane kancane sengiba namaphupho ngaso kanje engakubeka nje ukuthi bahlale ngibuza wasifundisa soba isiginci bengilo ngithi ngayifundisa kodwa sengiyabona nje iphutha mina isiginci ngasifundiswa awubaba omkhulu because bengisifunda ngamaphupho yabo bengisifunda ngamaphupho ngivuke ngidlala akekho umuntu ongathi mina hayi lo ngamfundisa yabo bengisifunda ngamaphupho mfowethu ngisifunda ngamaphupho nje kwaukuthi ngempela ngiyangu-understand ngaqala ke kwafika lembhalo ke lena mayifika lembhalo ngihlale phansi ngicubunga ukuthi hawu ithini lento mina ngikhuleka khona ngengane kwaneke yabo manje le mayifika sayingane kwane kanje yabo so ngiyithathe nami ngindlala ngithi ngifuna ukuyindlalela umlaleli ukuthi ayizwe kahle lento ukuthi ithini because mothatha umculo wami uhlukile kunemculo eminingi imculo eminingi ikhuluma ngento eziningi mina owami uthatha ubheka kahle uyizingane kwane mase uthatha usubheka kahle wonke angingasho ukuthi am storyteller ngalokwesilungu yabo ngumxoxo wengane kwane vele yabo so nje ilapha indaba mfowethu before usinike omunye umuntu ngifuna ukubheka ke manje ukuthi ukuzalo ngoba siyakuthanda nokwazi lokho ngoba uke wangiphatheni ngikujabulela ukuzwa ukuthi kukhona abaseswatini ngapha kube khona ngapha amaZulu sithatha usibeke okay insizwa eyafike yabeka iqanda kumama yes eyale eSwazini yes eMbabane yes yale eSwazini eMbabane usibeko isibongo sayo yes usibeko isibongo sayo hayi lo we hayi imizwe insizwa hayi lo lesikhuluma lo waseswatini le insizwa ephiwe kakhulu nayo ngoba bahlangana noma ungizalayo bahlangana ezigoqweni ibumfundisi leyansizwa ibumfundisi ibiphethe ikhwama imfundisi iphethe amabandla yabona ibiphethe ikhwama iphethe amabandla impela nje ngicabanga ukuthi ngicathi asakhona ama cassette ekhaya ayemculo wayo ayo esontweni ihlabelela impela isebenza impela nje igcwalisa amabandla impela isiza abantu leyansizwa yabo ngicathi ama cassette asakhona ibihlabelela kakhulu odwa nibidumisa yabo so bahlangana ke nomana la bahlangana khona but kwakuyinto yesonto nale yantokazi ke ngizalayo wemntamkhulu hey ayihlabelela ibuya ngokuzolala yaphila inhlanhlamvana yabona ayihlabelela ibuya ngokuzolala ekhaya kuke kuhlale thola ukuthi iwashi izitsha ihlabelela iwashi izitsha la bamazayoni ke ekhaya bamazayoni ekhaya bese ukuthi ke kodwa ngamasabatha basabatha yabona basabatha yabo so uthola ukuthi uyahlabelela lapho washi izitsha udadewethu omdala uzomvumela naye ngala yabona abamemvuma la thola mhlawumbe omunye lapha udadewethu olama mina naye wenza yazi ekhaya ngazifunga ukuthi kugcwele thola isonto kanti cha abantu basendlini nje bahlatshayelela kulomuze ngisuka kona mina akukho lokho engikwenzayo bahle wena sengithola izandla ekhanda akukho so iside la baba ke le side la kama amaswati obaba bese side la khabo ma umalo uthanda ukuthi athi ukumixa kancane unobuhlotshwana phakathi umZulu kodwa futhi khona ubukhalasha obukhona yabo ekuzalweni ngakhe khona nje ubukhalasha obukhona because even esibongweni sethu ukhona ngisho osimini yabo khona yabo nje so ya explains inwele ngoba kunenwele ezidaka ngaka nje unwele lika mama lolo yabo unwele lika mama so mama yena uyilokho njana ukumixa umZulu nekhaladi kodwa angazi kwenza kanjani zonke ingoma zami zibhalwa ngesixhosa yes angiyazi yabona into isifike to a point whereby abantu bangibuza ukuthi manje why ucula ngesixhosa umxhosa yabo kanti ngisho cha yabo nje njengamanje nje umbukeli mangasafika acheck uMike Makhosini acheck uzobona ingoma zakhe mostly zibhalwa ngesixhosa noma mangizicula nje ngisicula ngesixhosa noma ngazi yabo mengibhala ngiyahluleka ukuthi ngithi ndi awudlala ngathi usukwenza ngenhloso okay siva ngeke vela ngesiqophisane vela siva ngiyakutshela ngempela mntaka omkhulu abona kunezinto noma ngathi kunemoya lento sengiqala uku-understand manje kunezinto ezihamba zimvakashela umuntu yes yabona yes unalento abelungu bebezothi danger vu ukuthi uthi ubobona into ukuthi ngathi lento akuyenza ngeke ngakwenza ukuthi imoya leyo yabo into esokuyenzeka before ifike ikuvakashele wena ngaleso sikhathi yabo so nami sengize ngathola ukuthi ngokucabanga
nangokubuka mhlawumbe kukhona isidalwa sakaXhosa esibuya ngami masibuya kimi yabo ake lesi sifika nalemlolozelo lena because ngempela ngiyasho awulolozeli ngolimi lakithi hayi lutho khehle angisa awena zimbili isilungu mase kuzoba izulu ya mhlawumbe zimbili mhlawumbe zimbili ngoma but yabona nje ingoma ngempela zibhalwe ngesixhosa zibhalwe ngesixhosa futhi ngaphandle kokuthemeleza ake siphinde sibuyele kuyo uma 45,000 mase siqedile le broadcast zokutshela ukuthi bani igama lakhe ngoba lokubiza ngo-45,000 ngizazisa igama lakhe bafowethu estudio angibuzanga igama umbuzo waqedwa wametha umbuzo waqedwa wametha bese ngizothini mina umbuzo wametha wenza lezi zalaba abakama ngezandla bathi what is your name are you John angithi yabo wenza lezo manje nawe hey Michael wenza lezo nawe manje mfowethu wena nje mfowethu ngithembi nayi ubani konje ubhuti lesihamba naye wathi hayi ngasamfaka nkosazane le kuleka manje mase kushonilanga manje mase ubose ngavela ngaliphuthuka igama lakhe kulungile uma sekushonilanga ya nomalanga nomalanga by the way athi kudlalele le ngoma le cha kodwa khona uqale ngapi before udlale khona le esivule ngayo no le abe ngitest skin uteste ngayo ngeke hawu ngiyiswile le yanto nje bafunda nizwa ngani lo freestyle le yana bangitest skin serious ayo freestyle but before ufake leyo freestyle 1 minute okay konke ubusho buthi labana hayibo ungazodlala ngami #kwenzeka podcast emphelandaba asaxoxa indaba ke la uhlezike nophazamisa ngiphethe le Mike Makhosini the one and only bafethu siyakhala shaya kumculo oyingxube emvane hlangene lishonilanga bufe kubumnyama lishonilanga ayizwa amandla ngikhumbula mazwi kamama ethi thula mntanami ungakhali lizophumelanga futhi ungaphela amandla usame futhi umuhluleka ubuyele ekhaya maye ngiyasaba ukwehluleka ubaba uzongishaya maye mina ngiyasaba ubuye lekhaya sekumnyama Nama sengiphelelwa ngamandla Nama selishonilanga Nama yelishonilanga Ngiyabuyela ekhaya mina khona lamazwi kamama awuphinda amazwi kamama freestyle bedlela ngazo wena ngisuka ekhanda mase isuka la ekhanda ngempela ngishilo nje ngiserious ngempela
Hawu ithini le ndoda? Ama manje ngeke ngiphinde ngiyiphinde. Ngivulisa unje. Hawu ngiyakutshela nje. Angisazi. Khona ingane yathi ku TikTok ethi angisazi. Cha faka ke mfethu ingoma ukuthi uzoyifaka mfethu. Umuntu uhamba ivoice ishila like hayi. Ikamnene futhi ngenze njani mina? Mina mfowethu. Wenza ivoice. Angiphazamiseni. Kodwa mfethu bengeke ngawuthola lo yamuntu. Oh, uNomalanga. Oh yes. Lo yamuntu ububaluleke kakhulu. Ungithintile kakhulu and ngiyazi ukuthi cause ko TikTok sike sifake neqeshana lesasiqepho baningi abazowathanda la amazwi kaMama nabathatha namasela kaTshotshi ingoma kuzoba lula ukutshontsha kancane hamba okwenza kwamaskandi ingoma sayiphelile bazobuya bezothatha lapha bazoxoxa mina wami umculo kuyomela impela ukuthi montshotshi mina umnyizikho wami uyipuzzle uyezwakala mongaphelela. Oh yes uyezwakala mongaphelela ngisho ngathi uzama ukusamplisha something kuzozwakala ukuthi content eshodayo. Yeah. Or kuzozwakala ukuthi khona lento iqhamuka khona before zifike la. Yeah. No, angidonsela lena igama la uNomalanga. Oh yes. Lezi ngoma lezi zizophuma maduze yabo. Zizophuma maduze. Khona nje into ebengisayihlela ngifuna ukuthi mase ngikhipha lo mculo ngikhiphe kahle. Yabo iningizimu Afrika ulalele kahle wonke nje iwuzwe iyinika isikhathi idamzele uyabona. Isikhona kwenzeke semele ikuthwebule ikushuthe ikusabalalise yonke iningizimu Afrika abusasilahlaka sesingabakho ngoba lo mculo nathi sifuna ukubamba iqhaza kuona mkhulu kakhulu hayi mkhulu kakhulu you know what ngeke ngathi kubafethu sila e-studio ngathi noma ngikhuluma ngathi previous episode ukuthi yazi ukuhlala kulesi sihlalo engihleli kusona bese nihlaleleni lesihlalo lesingapha eceleni kwami kunamandla noma kunobukhulu kunento embuliwe noma enkulu nami mhlambe engayi-understand engayitholi ukuhlala akubona bonke abantu abanganika ithuba elifana naleli lami elikhulu lokulalela izinto ezinjengalezi like live ungakuthatha kancane kuyinto enkulu kuyisibusiso esikhulu sorry but esingafani nezinye izibusiso engicabanga ukuthi sengisho ukuthi ke kule nkulumo oyishoyo ukungena emsebenzini womuntu othile kanti umsebenzi wakhe uyokwenza umsebenzi othile kusiwe kusho into enkulu kuwena leyo kusho kunye okuthile so ke yilonke ngishoyo futhi ukuthi no if into ngiyithandile ngiyengithanda ukuba ingxenye yayo ngoba ngisuke ngazi ukuthi umsebenzi wayo la iyakhona okusho ukuthi nathi elethi igama ngeke lisale emsebenzini emihle eyenziwe leyo umsebenzi na kulungile futhi namandla ingoma ingaphuma futhi freestyle lapha inamandla mina ngaze kuze mfethu ngaze kuze yabo la ikhanda la phela nazo lezi ngoma engiculayo angizibhali phansi anginalo mina ibhuku nhlobo ngine project igama la yishoba EP ngaliqala ngaze ngaliqeda ngingene studio ngidlala isiginci ngene kwi mic ngirecord ngiphuma kungekho phindwayo kubhaliwe akungekho futhi okuphindwayo kulungile iningizimu Afrika ngethalente lakho ngethalente lakho akulungile iningizimu Afrika ngethalente lakho awushaya uNomalanga ngani yakwethu so uNomalanga this song ikhuluma ngenkosazana eyahamba ibona isimo sasekhaya yaphuma inomntwana oyedwa yaphuma yathi mama ngisayozama amathuba omsebenzi ngapha kwanto ngaze yaduma yathi ngizobuya uma kuphela inyanga yes mayifika ngale kwazajika izinto yes nifika wabona impilo wabona ubukhazikhazi wasebenza wangabe sathi wayesethi hayi ngizoya next month ekhaya yes waphinda futhi waqhubeka sengizoya next month wagcina engasayanga ekhaya esehlala eGoli ingane yakhula lana la ekhaya umama usele nengane la ekhaya umama uphila ngamasimi uyalima emasimini yabo so manje mase umama kancane usiyaqala usiyakhuleka umkhulo wakho besathi uNkulunkulu uphinde ungikhumbulele indodakazi yami uNomalanga kancane uNkulunkulu uphinde ungikhumbulele indodakazi yami uNomalanga yabo ngokuhamba kweminyaka usewashintsha umthandazo kaMama because akasafoni uNomalanga ngenze lutho usathi uNkulunkulu uphinde ungibuyisele indodakazi yami uNomalanga ngokuhamba futhi kweminyaka abone ukuthi okay njengamanje uma ukuthi uyayazi indodakazi yakhe usethi uma ukuthi uthi ayisekho ayibuye noma ingethambo kongenani yabo usushintshile umkhulu kaMama usethi manje ngokungibuyisela noma ingetha ithambo lakhe uNkulunkulu ngiyacela yabo so le ngoma iyabantu uNomalanga kahle yabo that is uNomalanga
so hope abantu bazoenjoya and then yeah ayize #imphelandaba #kwenza podcast uhlezi nophazamisa ulinde kuhlo sibongiseni MC Dr Life kwaNongoma sinjalo nje ayihambile kwenzeka namhlanje Malishonilanga nganeka mama we hayibuya ngekhaya yeyuma malishonilanga nganeka mama hayibuya ngekhaya wahambe yosebenza etuzobuya makuphela inyanga we akazange abuyele ekhaya wahambe yosebenza etuzobuya makuphela inyanga we akazabuyele ekhaya phela iminyaka shona malanga akabuye ekhaya unomalanga wandishiya ndiseli ndodwa mina wandishiya ndiseli nosana hayi bafowethu inzima Afrika phela iminyaka shona malanga akabuye ekhaya unomalanga wandishiya ndiseli ndodwa mina wandishiya ndiseli nosana awusekho uli unomalanga akasabu awusekho uli unomalanga akasabu awusekho uli unomalanga akasabu awusekho uli unomalanga akasabu malishonilanga ayekukhona la yawulunge la nganeka mama we hayibuya ngekhaya yes wahambe yosebenza yes etuzobuya makuphela inyanga akabuya ngekhaya unomalanga bakhala umama ekhuleka ethi uNkulunkulu ngiyacela mina buyisela umntwana wami buyisela usana lami mina ngiyacela mina noma ingethambo ingasabuyanga ngomphefumulo unomalanga show unomalanga
yaphela inyanga wabuyela ekhaya nomalanga wabuyela eselihlo ziwa wabuyela esemathambo mhlophe nomalanga Nisema Africa mawukhuluma ngolozolo mntaka baba uvele kulahleke nendlela ebibekiwe yokubuza uhlo yazi kunembuzo ewu2 engafuni ukukhohla ngaphambi ukuthi sivale uhlelo umbuzo wokuqala ukuthi yinini la khona otheke mawususithatha lesi siginci wawususithatha emva koba sishiwe yikhehle bese bombuzo wesibili kuba ukuthi ke wawusungena kanjani kuloluhla lomculo lo okhuluma nomphefumulo okhuluma ngeshaka ilembe ukhuluma engeza kuqala lomculo uvusa usinga lomculo uzudinga lezi zinto ekeyishawe ubaba engimthanda kakhulu umbaba umbuso wakhoza yes kunezinto akayidlala lapha nazo umculo wakudala ozibona ukuthi zikhumbuza emumva usemaqeleni noma ukwakhuluma ngedanger vu ukhumbula ukuthi khona into uyabona bengathi imoya iyabuya so now ngifuna ngicheck ukuthi ngesikhathi sesisala isiginci kwahlangana wasithatha bekunini lapho ke ubona khona uyangena manje nalapha khona usukhetha ke loluhla soul indigenous music. Alright, ngingathi mfowethu awani mase ngithi ngiyazi ngabe ngiqamba manga ngoba mase kuthiwa nje manje uthi angibale eminyaka ngisho ukuthi mhlasimpe sengiyafika mhlambe 14 or 15 years ngikumusik industry yo ngiqale kulento ekhaya bebethi njalo ngiba ngumsindo yabo la sesingithola khona lesi siginci singithola sesingenza ukuthi mina ngichithe isikhathi sami sonke naso yabo so uma lento mesifikile yabo ibifika ingibambe ngesidlozana kanje engathi yabo thothi sihleli nje kanje endlini ivele ithi nje manje phuma nathi siginci ngena ngale yabo ngibambe nje cishe ngibambe ngesidlozana nje ngithole ngiyasuka nami endlini sengingana ngale because benginendlo uronde nje enama echoes because bengifundisa khona nokucula nokulalela no projector na yonke into so ene sengidlala ngicula khathiwa nginomsindo nani inganqena ukuthi ngo3 ekseni noma ngo2 phela ubuthongo kufika ingoma thatha isiginci ngiphumela ngaphandle ngimane ngiphume ngeqeleni mekuthi bakhala uzoba ngumsindo but ngizophuma kusala ngizobuya nayo ingoma kusala yabo so sida ngempela isikhathi ngikhona lana nje but siyaqhubeka siyaphusha nje kuzokhanya yabo and ngabe ngiqamba mathi ngiyazi ngempela ukuthi ngasithatha nini but into engikhumbula kahle isinqumo engasithatha ngangisekhaya ngihleli ngiyacabanga ngabele ngasuka ngathatha isikhwama ngafaka ibhluke ngafaka icathulo ngafaka ikipa embini ngathatha isiginci sami ngathi mama yiso lesi noma hayi la sekukhuphula nothi lesi nasilisi yiso lesishiwo umkhulu yiso lesi phela uhamba liqala lapha ngithi hamba liqala lapho ngizolokhu njani ngizokufakela isithombe ngihamba sikhona leso sithombe kusesikhathi ngiyathanda ukudocument izinto abazokufakela ngicabanga ukuthi nje usihlapha uzoboza usifaka kanjani usifaka unjini asibone umbukele ekhaya yabona lesi siginci ngikhuluma ngaso lezi indala zompa zomnyama lezi ayisinde ezinkulu ayingaxhunywa gesi yabona so ngithatha isinqumo ngithi malo ngiyahamba uthi malo yaphi ngithi ngiyeThekwini uthi ubuya nini ngithi angibuyi uthi kanjani ngithi ukuhlala kwami la ekhaya angibona ukuthi lento ngizokwazi ukuthi ngiyenze mangisahlela ekhaya lo hambo ngathi kumele ngilithathe ngingekho la ekhaya ngingakhululekile bathi hayi wena lento yakhe yakuhlanyisa nani ngathi hayi kulungile ngathatha isikhwama sami ngaphuma ngahamba ngeThekwini anginayo indawo ukuhlala sizofika ngilale eThekwini angazi ngingaba ngane eThekwini mina but engangiyazi iyodwa ukuthi nginesiginci ngeke ngilale ngingadlile mina ngesiginci
ngeke ngilala emgaqweni ngafika eThekwini ngahlala ngarenta ngemali esemgaqweni ngagcwala iworkshop ngagcwala ama taxi ngagcwala ngaphusha mina ngicabanga ukuthi sekuno 6 years ngihlala eThekwini full time ngemali esemgaqweni ukhetha kanjani ke lolu hla lomculo noma kuyazenzakala lesikhathi uyiqopha ingoma ngibukela kakho okay ngikhule ngibuka kakhulu Popeye ya bengazohlela namanje ngisababuka ngikhule ngibuka kakhulu Popeye insaje ukuthi uma mengibuka Popeye benganendaba kakhulu ukuthi kuthiwani yabo benginale ngithanda le part mesekuculwa kuyona yabo ngikhule ngisho ngasho ukuthi ngikhule ngulalela lo amculo leyana waPopeye lo ngulalela up until nama ideas enginawo yabo cause even noma mengidlala isigcinqumnyo babazwa ngibuza ukuthi wena do you listen to rock at mina sometimes ngiyilala wathi ya ngiyabona indlela odlala ngayo udlala se rockstar athi mina hayi nosho nje akulungile cause mathatha ukubheka esigcinqini ngimhlophe yabo isandla sabantu abamhlophe lesengidlalayo yabo esigcinqini kahle msekhona iqiniso isandla sabantu abamhlophe mase ukuthi la ulimini ngisibuyisela ngithathe ngibuyisele ekhaya yes angithi yabona so ngasho ukuthi ukuhlala ukulalela ama-genre angafani akhipha i-genre yodwa ikwazi ukuthi wakazi u-accommodate wonke because ama kuthiwa nje manje ngidlalela i-jazz ngizongena ku-jazz ngidlala i-gospel ngizongena kuyona umbhaqanga ngizongena kuwona ngiyakutshela ngibuka ukuthi ke lo mculo kowushayayo ikhona imarket ihamba kanjani kunye zokuxhumana kuhamba kanjani ithini imarket okay imarket yalo music ikhona ukuthi umusic abantu abaningi abangawujwayele yabo abasawufunda cause ngibuka ukuthi impela sebekhona sebedlala besizidlalela indima impela naba osisa othandiswa amazwayi ocamagwini obuhle bendalo obaba uDr uMadala kunena nomama uDr Busela yabo bonke labo bantu sebesindlalelile indlela ngoba umculo ongajwayelekanga but usuze wangena baningi kodwa abadla ngathi bamba simbijana sikhona but simbijana because igenge eningi ila kwi Afro soul ngqo yabo ila Afro soul ila khona uthola khona lezi zothanda nathi niyangena nini thina ngathini sihamba ngomoya ngathi nje sihamba ngomoya kanje yabo because uzothola ukuthi ngoma uyilalela impela uyizwa kodwa futhi egcina noyizwa ukuthi no le ngoma ayihambi yodwa inale yanto yabo enswa ngaleli gama le indigenous yabo inale yanto yokuthinta amasiko ngawani wahlanganisa yabo because ngisho noma umuntu oxhenzayo abeke ngoma iqedwe kanje ngamanje ungayithola usuyixhensela yabo mo umuntu nje oyisangoma ogida wayithola usuyigidela yabo iyakwazi ukuthi kufike ikuthole nawe ufike uthole iwarmth mawufika kuyona ukhululeke ukuthi uyabona yeah we need more time but omdala kodwa ngoba sesindawonye sizoba ngabandawonye ekakhulukazi mawuswenza nomsebenzi sizoba ingxenye yokuthi sikwazi ukukulandelela umsebenzi wakho sivukuze nabanye sinike abanye ithemba ikwenza kwenzeke ke ngiqala ngithe iyafundisa iyanakekela iyakhuthaza iyajabulisa egcineni so lokho ufuna sikugcine sikwenze sibabone abantu abasha abangena benilandela ngalomculo wenu ake singene ke khona ekuthiwa i3 questions noma ngabe usungchame kangakanani ngokomculo nangokolwazi kodwa nginembuzo esuka imithathu engisuke ngiyibekile la khona ngisuke ngiyibuza isivakashi sami imibuzo emithathu oqala wesibili wesithathu uma ukuthi impendulo yawo nawo sikubiza ukuthi imbuzo evulelekile noma general questions suke sifuna nje ukubona ukuthi iciko lethu lihlome kangakanani ngokolwazi olujwayelekile ma impendulo ungenayo cha uyadlula kwembuzo olandelayo mawunayo futhi mina ngisho ukuthi alokho kuphendulile ku right noma kukho right kodwa sonika umbukelo kwenzeke umbukelo kwenzeke uyena osezosho ukuthi cha lokho kushilo kuyikho noma mawungakushongo akubhalele lapha nenkundla zokuxhumana asitshele ukuthi uthini yena right hayi asike sithi mbuzo number 1 ngonyaka ophelile unyaka ofile sibe nokhetho lukaze lonke right kulolu khetho lazo lonke ke abantu abavotanga ngobuningi kuvote ingcosana mawusakhumbula bangaka abantu abavotile kunyaka ka2024 ngoMay
noma ngathiwa ke mhlambe uthi ngesingisi approximately mhlambe kuyela la hayi asingadlali ngeibalo dlula nda ngisakozakalanga futhi ngisasingadlali ngeibalo dlula dlula kulo mbuzo lo dlula nje la mana kunomntana izwe lethu le noma wavota kodwa mina engathi awuvota hayi lutho hayi shuthi njengoba vele sathola inamba encane ningabani yini akusokhuluma mhlawumbe sokhuluma after nginezathu okay it's fine inkosi udingani ilandela inkosi uShaka iyona ilandela obani uphinde futhi inkosi isilo udingani silandela ngokuphatha uShaka udingani bese ngokuphatha ngokubukhosi phunga lamageba undaba uJama usenza ngakhona uShaka udingani ubanike olandelayo isilo salandela udingani ngiyazi njalo impindulo la uyayazi ngiyayazi nje mana uzaba usisuke wangidida njengamanje wena muzi bengayilindele yonke ngelena nje manje wafethu ngenza ukuthi ngiyamosha yini angimoshi mbo yeah dlula okay kunegama elithi umhambuma awusiphe incazelo yaleli gama umhambuma ngokwami akusikho ngokwakho ngokwazi ngisho ngokwami ukwazi ngisabe ngokwami ilento edale senawo kade uphethe isibhamu esingaka ngokwami ukwazi shosho umuntu omhambema umhambuma ngizothi umhambuma yes omhlawumbe nokwelumi yes yes ngiyaqonda umhambuma ngicabanga ukuthi umuntu ngifuna ukuthola igama lesingisi enganibeka ngalo but ngathi umuntu ongenayo into eyisizinda ngokwami ukwazi noma ngokwami ukubheka umuntu ongenayo into eyisizinda umuntu ofika umthole la osukela futhi uphinde umthole futhi nala umuntu ohamba ohlala esendleleni noma ngathi ngeyosilungu ngathi ulo abantu ababezwe kuthiwa ama travelers yabo ngokwami ukubheka kodwa ke umhambo okay ngoba thina sikunika impendulo kodwa uma usubeka kanjalo hayi asimnike umbuke uthi uculisekile ngempendulo hayi nginika mfowethu no ayizokunika umbukelo kwenza kodwa ngosiyabonga mina ngazi lokho engikwaziyo kuphela lokho engigxile kuona kwana ngikwazi yeah ukuthi ama travelers cha ngithi mina engikwazi mina lokho oh yeah yabo ilokho engikwazi oh yes ask me anything about la then ngizokuphendula akusimthathe ulokho yena uNomalanga uyosiduduza uNomalanga yena esimzele lapha ukuthi asinike awusithathile umucu mntaba sesiyahamba manje mbukele kwenza kushoda nje ukuthi okuncane usinike la uxhuma othola la khona usinike nanokuthi ke uhlelo ngoba uthe unohlelo lwealbum entsha nakhona usithi ukusithi ukusinika sizwe kodwa okubaleka kakhulu nakho konke masikhuluma emphela ndaba yinangu uNomalanga hayi uma 45,000 hayi lo sumethile wena angimaziwa lo waziwa imngedwa nje mhlawumbe idanger vu asabe kanti yakithi ewangihleka Kothala Aya
Male phumilanga ngivuke nephupheli bonisala ukwazi siphethe inkukhu emnyama wemngoma ngizohlola awuchitha amathambo wakhuluma umhlahlo bathi sitha segcekeni mangekhuleka baphehla amanzi amnyama mayihlehla inqama isukilanda amandla mabehleba ngami limnandi igama lami izinto zobunyama eya siyophumela bala ophansi komthunzwela siyophumela bala ophansi komthunzwela siyophumela bala phansi komthunzwela siyophumela bala phansi komthunzwela nga ayo phansi komthunzwela nga ayo hayi bafowethu nephupheli bonisala ukwazi siphethe inkukhu emnyama wemngoma ngizohlola awuchitha amathambo wakhuluma umhlahlo bathi sitha segcekeni mangekhuleka baphehla amanzi amnyama mayihlehla inqama isukilanda amandla mabehleba ngami limnandi igama lami zinto zobunyama siyophumela bala ophansi komthunzwela siyophumela bala phansi komthunzwela siyophumela bala phansi komthunzwela siyophumela bala maliphumilanga ngivuke nephupheli bonisala ukwazi siphethe inkukhu emnyama wemngoma ngizohlola awuchitha amathambo wakhuluma umhlahlo bathi sitha segcekeni mangekhuleka baphehla amanzi amnyama mayihlehla inqama isukilanda amandla mabehleba ngami limnandi igama lami izinto zobunyama siyophumela bala phansi komthunzwela siyophumela bala phansi komthunzwela siyophumela bala phansi komthunzwela siyophumela bala hayi bhuti omdala unekhono mfowethu hayi mfowethu akusilo lokubuka yithi leli thina omahlalela leli thina engenamali yabona leli $1 million this one baba million what a wow bafethu what a wow
yani hayi bafuthe iqiniso likhe emhlabeni umzansi uyabuka hayi usufike egcineni kwenza podcast mfethu yo kwenzeke kwenzeke ngempela mfethu ngiyazi asinqamlele nje mntababa seshawa isikhathi kodwa ngiyazi ukuthi sizolithola lenye ithuba ngoba lo mculo akusumculo othi ufuna ngiufihle umculo ngane hamba abancane kancane ngubuyiso kwenzeka ngoba uyaphilisa kwanami sengizizwa sengiwaw mhlambe next time ngikufika neband yami unozi hlasimba umuntu othanda iperfection umthetho wami oshaya azothini mfethu asitshele ngale album yakhe elandelayo noma ekhona okay igama layo ishoba ikhuluma ngejourney kaMike Makhosini ukuthi uhlanganaphi umculo nobungoma kuhlangana kanjani kuMike Makhosini ngoba kufuna kufike lapho sixoxe yonke le ndaba la ngime ngisafika sazofika yabo so ishoba it's an EP ezophuma ngikudala uma ufuna ukwazi ngayo ukuthi iphuma nini mongene nje lapha enkundleni zokuxhumana useshe uMike Makhosini that is where uzobona ukuthi ama updates ukuthi kwenzakalani but engingakusho ukuthi njoba ngikhona la eThekwini ku busy kakhulu nekubeni busy kakhulu uMike Makhosini uyaperforma la eThekwini mningi imicimbi ekhona engizobe ngidlala kuyona before ngibuyele eGoli so wena nje mosiqeda ukubona lokho ushona nje kuma socials ucheck uMike Makhosini uzobona ukuthi okay udlalaphi nani and also nemniningwane about ishoba ukuthi liphuma kanjani and this project ngikhethe ukuyenza ngayenza ngedwa kahle angifeatureshanga umuntu because ikhuluma ngejourney yami in such a way ukuthi nami bengifika ekseni ngifake isiginci ngene kwibooth ngicule nami ngisuke endlela ngazi ngizocula ngani yabo and mengifika futhi ngiperforme ngicule ngiqede bese ngiyaphuma mengiphuma ngilalela umfethu osibe ngenzela ngilalele kube right seswe add ama backings lapha kodwa sengidlalwe phakathi udaba landlalo kwaqala yabo so it's a project spiritual kakhulu ngoba even igama lawo lizwa ishoba yabo ikhuluma ngomlando kaMike Makhosini there's a song igama la kuthiwa isangoma ikhuluma ngokuthi kuyini ukuba isangoma like umuntu akubona nje ufaka ubuhlalu it's not an easy thing yabo kuba isangoma kuningi imthwalo ekhona yabo akudlala ukuthi uhleli nabantu ubone izinto ngabo ungakwazi nokubatshela usakwazi ukukhululeka awukasiboni nthini awutheswa yabona hayi bazothi ngisho ukukhululeka asinamali kodwa nayeka madoda ngisho umuntu asitshela ukuthi ngemali nje ubambe happy asikho nisalukwazi la e-studio lapha njengoba phela studio nje sisemjondolo mhlawumbe khona samsam lapha bafethu ukundizandizana hayi angimina ngazi bengisaxoxa mina ngazi yabo so kunengoma ethi isangoma mase bakhona enye ingoma engaqala ngayo igama layo umncwabo kaNhlupheko that song isuke ikhuluma ngomncwabo kusuke kuncwatshwa kahle uNhlupheko ngimthatha ngimenza umuntu kusuke kuncwatshwa yena senza samuntu senza samuntu yabo ngiyamthatha ngimenza umuntu ngize ngisho ukuthi baphuma bonke omakhelwane bezobuka ukuthi uthulini emhlabathini emlotheni namhlanje seyincwaba inhlupheko yabo that song ngayibhalele wonke umuntu okhona ngaphandle ozibona ukuthi njengamanje use right usefuna manje ukuthi kufika la ufuna ukufika khona la ngoma izokuthatha ikubeke la ufuna ukufika khona no mntababa sisabonga kakhulu sikwenza podcast i-hour lincane kakhulu ukukhuluma neciko elifana nawe elinothe njengawe ikakhulukazi ke uqhamuka nomculo othe kuphuma kancane ngiyacabanga ukuthi kokulandelana nakhona ufuna siyibheke le ndlela ngoba ngiyakholelwa mina emsebenzini omuhle kanje ukuthi ulekelelwe ekutheni ukuthi usabalale ufike kubantu abaningi ngoba noma ngabe ubhizi indlela obabhizi ngayo kodwa sengathi ungafika nalapha empandeni lapha phansi wonke umuntu ku social media because nina umculo wenu ungali kakhulu behind awubonakali phambi kwabantu for example maskandi mapiano kanti into ephuma lapha emlonweni wenu bafethu 100% ngize ngicabanga nanokuthi because inkampani zakithi la ezishana umaskandi kusamele ke sikuzame
sikufake la ungangeni khona ke sikufake ngevoice yakho nje sikufake nje kuma scan bakufeatureisha abafethu and you can come up with a beautiful song ebingalindelekile because lento yomculo it's about that to come up with into ebingalindelekile ibingacatshangwa but wena uyenze icabangeke ibe khona then bese ba powerful after that so mina umuntu omdala ngiyathobeka nje kakhulu siyabonga kakhulu mfowethu ngiyazi isathizo zakho eNingizimu Afrika ngiyazi ukuthi uhlelo lethu lubenzima ukuba khona schedule last Sunday and this Sunday saphinde futhi sakejana but all in all umuntu omdala naba abafethu bakhona siphelele siyashoda kodwa ke sifisa ukwazi ukuthi after umsebenzi wethu ongaka esesiwenze nawe out of 100% usipha bani umuntu omdala uyangitest no question siyibuze nje kubafethu asebesivashilo ngoba kubalekile siyi podcast esakhulayo sika sashi sineminyaka emithathu manje so siyafisa ukwenza kangcono mhlawumbe kunomngeke ukubeke live but ungangithumela ku WhatsApp uthe mashobana indoda lana la kuhle lana hayi akhambe kahle ngoba ukuthola abantu sebesigxeka ku social media must post ivideo yakho bethi ubani uyabheda wena why wenza ukuthi bakhuluma enga umuntu mayenothanda lento esikhuluma ngayo ahamba ya ku inbox yami inboxe angitshela indaba zami athi Khumalo lungisa lo nalo lokhu nje sihlangaleni ngoba ayikho into wrong nami akaze ngangizwe ngixeka abantu esihlangalaleni akazo ngangizwa ngithi ubani uyabheda nje sihlangalaleni so kungani mina ufuna ngamukele ukriticizewa in public while mina ngingakutolerate lonto noma ngingayenzi so ikanjalo bhuti omdala ukuthi so far mawusibhekile kuhambe kanjani wena mntamkhulu hayi cha ngisho ukuthi uhlelo lambe kahle kakhulu yabo hambe kahle kakhulu ngoba usho sonke siyafunda yes yabo mina ngihlale ngena lento ukuthi ayikho into ekuthiwa perfect yes yabo into ekuthiwa 100% ayikho kahle mina ngokwami yabo ngihlale ngisho kanjalo yabo so ngasho ukuthi nje mfethu umsebenzi muhle akhombisa nokuthi niyakhula yes yabo ukukhombisa ukuthi senifikile kahle yabo amaphutha phela ayenzeke endaweni but nje kwamanje bengakaliboni iphutho yabo so ngasho ukuthi mntamkhulu nje ngakupha nje omuhle nje u90 nje lo perfect yabo hayi bafuna nje siyabonga noSilo siyathola kakhulu sizonyusa kakhulu izinga sinyusa kakhulu ukusebenza kanzima sinyusa kakhulu ukuthemba ukuthi mase kuyisikhathi sethu nathi kuzoqhamba but ukuthola izinto enjengalezi enomnyombo noma enomsoco omkhulu kangaka kuyinto enkulu mntaka baba noma ngayiphi ungathanda ukuzivalela ngayo ngizobhlunga ithupha cha sesambe siqedile noma ngabe i2 minutes mfethu sengiyahamba mina ngigoqela amabhuku ami noma ngabe yipi efika ngiphe igama ikwenze kwenzeke podcast igama kwenza kwenzeke ngeke market entweni yakho any name no umzabalazo cause mina ngilento mina mfethu ngiyazabalaza mina yabo okay angizala bafethu siyazabalaza #kwenzeke podcast umzabalazo bafethu okay yeah bye Ningizimu Afrika siyabonga freestyle la baba Mama uwe mtanami uboqaphela uma uhamba endleleni indlela ohamba ngayo wathuba ubokhumbula ukuthi khona abalala belelwa lenkululeko ohamba ngayo akhona abalala athi yakhumbula ngalowa nyaka sileliswe lethu
ahathu yakhumbula ngalesa sehlo kwalaludade wethu angalo msabalazo babalele ngalo msabalazo wasekhaya angalo msabalazo awabalele ngalo msabalazo athingane ncane ikhule ekhaya ithi yona inamalungelo noma sikhuluma mama iphuma nentapa yeah atsuboqaphela leyo ndlela ohamba ngayo yeah ungitsheli lokho mina ngidla ubusha bami kanti angasazi wakhohlwa ayilo msabalazo ngoba ngasekho ayilo msabalazo owabalala ayilo msabalazo wabangasekho ayilo msabalazo wabalala freestyle baba qalwa phansi mfethu ifaka inombolo abakuthinte mntaka baba uyayisabela ayinolutho kukhona kahle lutho inombolo yami ngitholakala kuyo mhlambe for ama bookings and also namanje ama interviews and stuff ungashayela nje laphana u074 872 6287 074 872 6287 moyishayela ezokuthatha nje kubeke direct to imanager yami and then mofika khona ucela ukuthi ucela ukuxhumana no Mike Makhosini mase uyalibeka udaba lakho oqala ngoba kunezinye ezifike laphana zikhulume abantu besifazane mfethu hayi yakho naye ungabusashonga ungasazi Afrika igama ulinde kuhle sibongiseni ngakhumalo singakhulu sibe nohlelo oluhlaba hlosile kakhulu olube mnani ngendlela isimanga akubi lula ke ma interviewer uba comfortable sometimes enhlelweni ezithile kakhulukazi lezi zesintu zikamaskandi sicathamia kuba izinto esikhula ngazo noma esizenzayo but mase ukhuluma ngolunye uhlobo so sekubuka ubukhali bakho njengo present ukuthi ubukhali kangakanani konke ke lokho ke siyawuthathela u90% sizolukhula siye phambili asibonga kakhulu ku Mike sithemba kakhulu thina ngizema Africa nenithokozeni ikwenzeke ke ithi nje ikhona la khona lo kwenzeke